Haleluya. karababwiza ukuri iyo Imana igiye kuzamura ishengero izamura abantu bayo. nawe kuzamura, nawe guhuze n'inyisho yawe. Amen. Haleluya. Ndabizi neza ko iyi ndwi ni ndyo kugurura ibintu. Haleluya. Tusome Imana. Yohana 11. Dusome duhere ku murongo ndahera hehe, mpere ku wa mbere, mpere ku wacu. Uyu munsi uyu mugoroba n'umugoroba w'umuzuko, ntabwo byumvise neza, ni uwo kuzuka, umugoroba wo kuzuka, wo kuzura ibyacu, kuzura ubuzima bwacu. Reka mpere ku murongo wa mbere nsome nihuse n'ingogana n'ingoga, aho umwuka ambwira ngo garukira aho nshingarukiraho nyine. Yesu azura Lazaro. Aho hari izina rya Lazaro hashira izina ryawe. Azure ubuzima bwawe. Hari wararwaye ni Lazaro w'i Betaniya, ni wa musozi Mariya na mwene nyina Marita babako. Uwo Mariya niwe yasize umwami Yesu amavuta atamirana ku birenge amuhanaguza umushatsi wiwe. Uyo Lazaro yararwaye niwe musaza we. Bashiki biwe batuma kuri Yesu bati mugenzi wawe undukunda hararwaye. Yesu abyumvise aravuga ati iyo ndwara si yo kumwica, si yo kukwica. Sicho mu munsi mugafashwa no kwimana basi mukaduga no kuri dogere ya 5% basi mugafashwa no kwimana ufashwe. Dusubire mu murongo. Yesu abyumvise aravuga ati iyo ndwara si yo kumwica ariko niyo gushimagirisha Imana, kugira ngo umwana w'Imana imushimagirishe. Kandi Yesu yarakunda Marita na mwene nyina na Lazaro, nuko yumvise ko arwaye asibira aho yarari iminsi 2. Hanyuma y'ibyo abwira abigishwa biwe ati dusubire i Yudaya. Abigishwa baramubwira bati mwigisha, abayuda baheruka gushaka kugutera amabuye, none usubireyo. Yesu arabishura ati none isaha z'umurango si 12, ugenda ku murango ntatsitara kuko abona umuco w'iyisi, ariko ugenda mu ijoro aratsitara kuko umuco utari muri we. Amaze kuvuga ibyo arababwira ati Lazaro umukunzi wacu arasinziriye, nanje ndagiye kumukangura. Ndabitangaje muri autorite nahawe n'Imana, wewe warusinziriye nukanguke mu izina rya Yesu. Haleluya. Kanguka. Haleluya. Ndi mu mavuta yo gukangura. Semeni haleluya. Wabivuga abifoboye atavugiye mu migani. Uyu mugoroba Yesu agiye kuvuga ibintu wumva, agiye kuvuga ibintu utawu. Wabivuga abifoboye azala abivugira ku mugaragaro. Lazaro umukunzi wacu arasinziriye, tugende tujye kumukangura. Ishake bimaze imyaka 1000 byarasinziriye, uyu mugoroba birakanguka mu izina rya Yesu.
amaze kuvuga ivyo arababwira ati Lazaro umukunzi wacu arasinziriye nanje ndagiye kumukangura. Nuko abigishwa baramubwira bati mugenzi asangwa asinziriye azokira. Yamara Yesu yavuga urupfu rwiwe ariko bo bagira ngo avuga kuruhuka ko gusinzira. Buno Yesu avuga bifoboye ati Lazaro yahwereye. Yesu avuze ngo yahwereye byari byaheze. Ntabwo Lazaro yari yarabye. Lazaro yari yapfuye. Kuko Yesu arazi umuntu asinzi, arazi umuntu yarabye kandi arazi n'uwapfuye. Yavuga ngo yarabye yari kuba yarabye nyine ariko yari yapfuye. Miski ariko ku bwanyu ndanezerewe ko ntariyo. Haleluya. Imana ishimwe Yesu ko ataje ejo haheze. Yarabiretse kugira ngo azuye umunsi. Amen. Yarabiretse kugira ngo azuye umugoroba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Noneho nimuze tujiya. Toma ariwe hasabwira abigishwa bagenzi biwe ati ngo tugende dupfane na Yesu. Nuko Yesu ashitse asanga maze iminsi ingahe? Ine mu gituro. Ine apani ibiri. Ine. Ntukabwire Imana yawe ubunini bw'ikibazo, ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe. Izagufasha kuko Imana yacu umuntu gwinani gw'ikibazo, ahubwo menya yuko Imana yawe iruta ikibazo. Akora ko narinzi izagufasha. Kuko Imana si umuntu gwinani gw'ikibazo, ahubwo menya yuko Imana yawe iruta ikibazo. Imana yawe iruta ikibazo. Ela si deve. Urekeya. Turachara. Urekeya umwana. Ariko Yesu ndamukunda. Yesu ni mwiza. Betania hari hafi i Yerusalemu nka stadiyo 15. Nuko abayuda benshi bari baje kwa Marita na Mariya kubirura kubwa musaza wabo. Bari baje kugira gute? Bazanye umucere, marage nini. Ndiko ndabona babisubiranye inyuma bavyikoreye. La. Reka manze vuga kakana. Amateka aravuga ngo igihe Yesu yazura wa mwana wa mupfakazi. Haleluya. Umwana w'umupfakazi. Ngo yazurira kwirembo ginayini. Aya makuru murayazi. Amateka aravuga ngo abi wabo nuriya mudamu bari barashatse niba babo nuriya mugabo wiwe yari yarapfuye, bari barashatse kumwirukana, ariko kubera ko afise umwana babura ahantu babica. Akana gacikanye baravuga ati turakuronsa kaberosha tunapata njia. Ngo bahengera bagiye kumuhamba, bamwe batangwa gutorana intebe, abandi batwara amasahani, abandi batwara amashuka, umwe wese atwara kimwe barindiriye ko ava guhamba ngo asanga atakintu na kimwe kiri mu nzu. Haleluya. Wakurira na Yesu mu nzira.
Yesu amenya agahinda kari mu mutima wiwe. Yesu yamaze kumenya utarabivuga. Amenya ibyo bamukoreye muhira, amenya imipango bapanze mu rugo, aravuga ngo tura. Reka bakureke nibwirira abantu bo babyumva neza. Tura. Yesu aramaremura akubwire ngo tura hasi. Tura hasi. Tura hasi. Hasi. Oh, hallelujah. We wabimenye wagize inshurirwa niyere. Tura hasi iyo mizigo. Baramubwira ngo byuka gahungu, byuka. Yesu navuge ikintu cyose cyapfuye mu buzima bwawe kizuke. Ari bazi kugiye kukogwa n'isi, baracahe kwijurira bagize gutya bakasikia habari njema, bagiye kumva amakuru meza. Bataragarutse kandi ajeba umva umwana yagiye yikorewe n'isandugu, agaruka isandugu yikoreye takiri ibyanyu nimwakira. Uranyumva cyane ntabwo unyumva? Babona zananye n'umuzimu, bagiye kubaza n'umuzimu ni mutu, wewe mwenye utawachipia. Reka ndababwire ikintu cyabaye. Intebe bari bazijyanye, ibirago bari babitwara, amasahani bayagabuye. Batangura kubwirana ati subiza aho ukuye, subiza aho wakuye. Imana iravuganye nawe mu izina rya Yesu kuri mugoroba. Ikintu cyose bagitwaye kirasubira mu mwanya wacyo. Haleluya. Si we yababwiye ngo ngarukanira, bonyene baribwirije wakarudisha. Waliambiana ndugu yangu rudisha, amerudi. Bagiye kumenya ko wagarutse. Sema haleluya. Haleluya. Ikintu cyose bagutwaye mwemu yari karambye ngo kirasubira mu mwanya wacu. Haleluya. Haleluya. Kama ni pesa itarudia. N'abantu baragiye usigaye wenyine, baragaruka no kuri kwima, baragaruka no kuri kwima. Twazamura haleluya cyane. Ahurirana nabo, bahuriranye nabo mu miryango babiza ati mwenye biki ngo twari twitije. Ari mwitije. Ngo twari twitije na. Bakura kamabati.
watajua habari zako. Ndabagire gutenyigangiriza umuntu muri kumwe ngo fashwa shaho ituzi by'ejo. Haleluya. Wambere y'umutaka agahuma masimiga ineza ye yaramamagaye imbwira ko nzagerayo. Wambere y'umutaka agahuma masimiga ineza ye yaramamagaye imbwira ko nzagerayo. Twazamura haleluya. Haleluya. Mutekane gato. Mutekane gato. Bwana asifiwe. Bagiye kubwirana ati byaciye musubiza ibyi. Atukuzwe daima. Subiza. 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 Nesa mugira guca subiza. Subiza. Murahari cyangwa nabwo mwati subiza. Umubiri wawe bononye urawusubiza umeze neza. Ariko abinyuma muri ko murafashwa ngo muzamure ibiganza mu byo buce turabe. Jewe ngo nivugane n'ababi imbere gusa basigaye yuko twazamura haleluya. Muri iri joro ikintu Imana yanyeretse. Washukuritse hari ikintu cy'agaciro urashakisha urabona ngo mfasha kurondera pasti hari ikintu cy'agaciro natakaje nabuze mbona tugeze hano ku musozi ndakubwira ngo iki ari ukiri hari mwiri joro cy'umunsi mbona cyari ikintu cy'agaciro kirengeye diyama kirengeye zahabu. Mbona abantu baje kukwikundiriza. Bari abantu bagushibuye nk'akanuka bagiye kuza kukwikundiriza no kwikunda. Bagiye kuza kukwikundiriza. Mbona ugize favor utari bwigera ugira mu buzima bwawe. Nakubwira ngo icara hano kiri. Mwaya masengesho hari ikintu cy'agaciro Imana ikuzaniye. Nababwiye ngo iyo turi muri prophesy
ufatiraho. Iyo tuvuze naka nawe uri ubyiherereza ko ukavuga ngo ikintu cyose cy'agaciro wari ukeneye Imana yakikuzaniye mu izina rya Yesu. Reka twongere tuvuze ihembe gato. Muhagarara. Yinjira mu nyishu yiwe, winjira mu isezerano ryawe, winjira mu mugisha wawe, winjira mu by'Imana yakuvuze ko. Mwenye damu gatera haleluya, haleluya. Nituzamuri biganza kwa mwami wacu. Sema kwa Kiswahili mambo amebadilika. Nimba utanazi na Gaswahili nako ndakakwigishisha. Amebadilika. Akoko kunani? Naho wavuki ari iwacu. Ako ni wokayobekwa. Ibintu birahindutse mu izina rya Yesu. Ubuzima burahindutse mu izina rya Yesu. Twazamura amina. Haleluya. Umva Imana iri kirambarira. Abatwaye ikintu cyawe cyo cyose. Imana yabahaye itegeko ryo ku ngufu kukigarura. Sikuneza kuko ntabwo bagitwaye kuneza. N'inkoshi barazijya. Konzi uziko batumva barakumenyere kenshi wamekuzoea sana. Kuwa mbere no kuwa kabiri Imana yavuze ko iduhaye igitinyiro. Ibyo bicariro byari byarakumenyeye byaturitse mu izina rya Yesu, byamenaguritse. Mwicara gatoya. Mesia, Mesia, Mesia. Urumugabo w'Imana iyuravuye kuboko kwawe imiyaga irabanira ubwawe. Ejo bundi aheruka kurangura ukuboko ku mugabo yitwa Farawo. Ejo bundi hirya y'ejo, erega n'ejo haheze ejo Farawo yabonye inzira ica mu mazi agira ngo ni inzira isanzwe.
yabonye inzira ica mu mazi agira ngo n'inzira isanzwe. Inzira yawe si yiwe, inzira yawe n'abana bawe si yiwe, inzira Imana iguciriye mu izina rya Yesu. Achani tabiri Imana iguciriye inzira mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Imana iguciriye inzira mu mazi. Ana wake kanye natwe imyaka yose utayo ituzibagirito bose. Mana we ana wake kanye natwe imyaka yose utayo ituzibagirito bose. Emerera mana we, emerera mana, kembana nawe, nawe, hey, ubutayu nakizanyaba. Emerera mana we, emerera mana, kembana nawe, nawe, titusibagira, ubutayu nakizanyaba. Emerera mana we, kembana nawe, ubutayu nakizanyaba. Tukuri ziramfasha. Nere. Icyaro. Ushize nabonye umupasiteri yakubise umuntu. Nawe mwabonye umukenyera. Yakubise umuntu asinziriye. Yarakoze icyaha. Ikobe pa. Yakubise pe. Imana irambariye ngo urugendo rwawe rw'ibibazo rurarangiye. Imana irambariye ngo urugendo rw'ibigeragezo umazemo iminsi rurarangiye. Ufata abana ntagira abana mponyora. Imana irambariye ngo urugendo umazemo igihe ruraheze. Ntabwo mubyumvise neza. Safari ya mateso inaisha. Safari ya machozi inaisha. Uratabawe mu izina rya Yesu. Mana yanje, mana yanje, mana yanje, mana yanje, mana yanje. Twazamura icyubahiro ku mwami wacu Yesu. Wanasifiwe. Amina. Bagutuwaye ibyaha. Ekweli. Ariko Imana igiye kubikugarurira yabigwiye inshuro igihumbi. Uzonyibuke. Utanikumbuka. Uzonyibuke. Azokwibuke kabisa. Ibintu nabonye Imana igukorera. Bwana sifiwe. Umezalaulika. Ariko nakubwira ngo Imana yakwibutse. Amen. Warababaye urihangana. Susugugurana tumba uhinduye nk'umusazi ku musozi w'igitaramo. Barongera kukureka iki kongiye kusanga itambakijamo. Babaye urihangana urasuzugurana tukwa. Baguhinduye umusazi. aguhinduye nk'umusazi
musozi w'igitaramo niwe bicara ko bavuga barongera kukurega iki ugiye kusanga itambakiza dore amahanga yose yo mu isi ahagurukiye kukurega inama zirakorwa rwihishwa ngo baragomba kuguhitana bazakuvana he bazakugura he yego imana ifite urufunguzo haleluya acha urufunguzo bw'izina amen yo longeza vede nasema pokea funguo amina kubwa sana ainuliwe mtakatifu niba ufise iraruguha mu izina rya Yesu amen amen funguo ya kazi ya gari ya nyumba ya mariage ya voyage ndabagire gute potela haleluya oh haleluya imana aricho yavuganye nanjye ubuzima bwawe haleluya amen barabigarukana atari kubera ko bashaka kubigarukana ariko babigarukana ku itegeko ry'Imana amen ikintu Imana imbiye kukubwira amategeko yose bari barakwandikirwa kwicisha Imana yacishije mu ikaramu amen amen karamu magana umefanya hili umefanya ile ukanipa sina baba nina kushukuru umefanya hili umefanya ile ukanipa sina baba nina kushukuru sura muri mwe umefanya hili umefanya ile umenipa sina baba nina kushukuru baba nina kushukuru sura muri mwe umefanya hili umefanya ile ukanipa sina baba nina kushukuru umefanya ile ukanipa sina baba nina kushukuru reka nagirize kuri aka kantu ijambo aho narigeze hariya muri Yohana mufatire hajyanye tuzobandaniriza hageje haleluya aho twari tugeze muze muhanyibutse Bwana asifiwe sana Bibiliya iravuga ngo Pilato amanika Yesu ku musaraba amumanitse yari amumanitse ku bw'itegeko ry'abantu n'amajwi y'abantu ariko yasobanukiwe ko ari umwami yabimenye ngo yandika urwandiko mu nyandiko mu ndimi abantu bose bashobora gusoma aravuga ngo uyu ni umwami w'abayuda uyu ni umwami w'abayuda abantu baramuzibiranya baramubwira ngo oya reka kwandika uko yo andika ibyo Imana niri bukorere ku mabwire y'abantu oya ntabwo Imana yumva amabwire wenda tubwire ubwoba
bisoje uri Imana yo kwizerwa uri uzahoraho ibyo wavuganye n'ubu ushirwa ari ukubisoje kuko beza tugatera haleluya haleluya bashaka ngo bakorere ku mabwire yabo ngo akorere ku mabwire yabo ariko arabankira Imana yansa amabwire y'abantu Imana ikoreye ku cyo yapanze kugukorera ikoreye ku cyo yapanze kuguha icyo yaguteguriye kuno munsi urakigabana ngo shindura ngo wandike ngo yigize ngo nibyo yigize haleluya amena arababwira ngo ico nanditse namaze kucandika chenye Mungu ameandika juu yako ameandika nta muntu numwe yogihindura haleluya yateguye kukwerekana mu gisagara uriwe haleluya ariko ejo umwanya niwafasha nzobabwira kuri Morodekayi ndababwire kuri Morodekayi na Esteri umwanya nunyorohera Bwana sifiwe sana amen wakire kuzuka mu izina rya Yesu amen vuga ngo icyo yanditse ku buzima bwacu yamaze kucandika visa yamaze kuyisinya nta kintu gihinduka urugendo yamaze kurusinya nta kintu gihinduka barikiwe sa Mungu akubariki icyo yanditse ku buzima bwawe aba bantu ntabwo bumva icyo niko ndavuga icyo yamaze gutegura kuri uyu mugoroba cyabaye mbika umwambaro we wera arawukoreye ibyo ugiye guhabwa n'ibyo wakoreye n'ibyawe n'ibyo wasengeye n'ibyo warariye amajoro n'ibyo warariye ku misozi Imana yabihaye mu izina rya muzamura amaboko ndabasengera mu izina rya Yesu haleluya muzamura amaboko ndabasengera mu izina rya Yesu baraka zako hazihesabiki Baba kushukuru baba we baba nina kushukuru uniza ibiganza hejuru ariko Imana igiri baba nina tubiririmbe shukuru baba nina nukuri dushima Imana baba nina kushukuru baba we baba nina kushukuru ndabona umuganga ari mu iteraniro naona doctor wa doctor haleluya mheshimiwa king of the kings Jesus ari mu ikoraniro ariko aravura indwara ndabona umuganga ariko aravura abantu ndabona umuganga ariko arakiza ndabona umuganga ariko aratera abantu inshinge abakuramo ubumara batewemo n'abapfumu batewemo n'abarozi batewemo n'abanyamareba ibyo bagukoreye Imana ibigukuyemo muri aka nimuzamura ibiganza haleluya abadayimoni bariruka imyuka mibi iriruka muri aka kanya iriruka itakimbia papu ziko zinakimbia
vuga ngo mwami Yesu, mwami Yesu. Iyo mitwaro iriko iradohoka, iriko irakuvuga. Waruremewe, iriko iradohoka. Ntusamare, ntusamare. Nta minota myinshi dufise, ntusamare. Ntusamare. Hari imbaraga za rukuruzi, hari imbaraga z'umwuka wera, hari imbaraga zibohora ziriko zirakora ikintu ku buzima bwawe. Ndategetse mu izina rya Yesu, 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 ndategetse iyo demoni ni kure kure, ndategetse iyo ngwara ni kure kure, ndategetse iyo murozi nako acia bandanya guhamagara. Ndategetse nawasha moto, nawasha fire, nawasha moto, nawasha fire. Hallelujah. Baraka zikiza ziri hano. Bandanya gusema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina. Senga, 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 senga. Yalelebosh ubushobozi moto. Abakozi b'Imana muzenguruke mu bantu, abakozi b'Imana muzenguruke mu bantu. Hari ikintu, hari abantu bafashwe n'imbaraga, hari imbaraga ziriko zirakiza abantu. Fashe uyu muntu hano muko watumisha wa Mungu. We ntusamare. Abicaye bimeze gute? Abantu mwicaye bimeze gute? Zamukana hariya hejuru. Munafatwa n'imbaraga mu muzamukana hejuru. Zamukana kuri podium. Simplice ari he? We ngwino terura bafa sengero yo biyo musenge n'izina rya Yesu. Zamuka ibiganza abantu bameze gute? Hari imbaraga mwiri teraniro. Senga la wamekuzoea sana. Hii ni siku yako. Kwa jina la Yesu, datulie iyo miu. Ariko abantu mubeze gute? Wowe hamagara Imana, icyo Imana igira ikore ku buzima bwawe. Achia. Rekura. Murekure. Ukuri izi ntebe zose ziri ngaha. Izi ntebe zose muzegeranye. Umuntu wese afata ibitabo byiwe n'ibintu byiwe. Izi ntebe zose muzikureho. Zamura ibiganza. Alaboshe keterebo. Dusigaje iminota mike kuri izo ntebe. Telefone yawe yiyegereze, ikintu cyawe cyose uciyegereze. Tugomba kumanura imbaraga z'umuriro. Toa hizo kiti hapo. Toa mbio. Abantu mwegere hafi, abo bishoboka mwegere hano. La mwegere. Egera meza y'ubuntu. Oya muhagarare ntabyo gupfukama. Bimeze gute murapfukama? Abari hafi y'ibyuma mwegere ino. Ibyuma bidaba bigira ikibazo. Mwegere ino. Numva ndi mu mbaraga zo gutegeka. Numva ndi mu mbaraga zo kurema. Numva ndi mu mbaraga zo kubohora.
ndumva ndi mu mbaraga zo gukiza, ndumva ndi mu mbaraga zo gutabara abantu. Byo byuma mwegere ino, mwegere ino, abandi mucyo mwegere hino. Iyo kamera ikagira ikibazo, iyo kamera ikagwa ko narababwiye imisozi tutanga amasengesho muyikureyo, ikagira ikibazo. Zamura ibiganza. Robo sheketerebo itaramando tele sheketaya rosh teke itarabashakataya li mwegere kure y'ivyuma, mwegere guca vyuma ni bavugira ingora. Senga vuga ngo Yesu lelelelelelelele ego umuntu fasha uyu muntu aruka fasha lelelelelelele mufashe ni mumufashe mwabasore mwe lelelelelelelele zamukana hejuru, muzamukana hejuru. Abandi zamura ibiganza bumeze gute? Zamura ibiganza. Reka kundaba, ntabwo nagusabye kundeba. Wowe senga wisenge. Tila shakos. Tale shako. Zamura ibiganza vyawe. Vuga ngo Yesu. Nguyo arikarakora. Hizo mbaraga ziko zirakora. Fasha uyu muntu zamukana uyu muntu hejuru, zamukana kuri podium. Zamura ibiganza. Zamura amaboko cyane. Vuga ngo Yesu. Ndamubona arikarakora. Fasha uyu muntu w'umukobwa. Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina irakure kuri yo daimoni, irakure kuri yo daimoni, uyo murozi nakure kure. Umuduga hejuru yo muntu ari hejuru. Vuga ngo Yesu. Cyane semera ngo Yesu. Litala shakata umuriro. Arabantu bakorumba umuriro munda imbaraga z'umuriro, imbaraga za la. Tugiye gusemerera kandi izina ryanje niryo gukiza, ariko izina rya Yesu riri hano kuri mugoroba. Semera ngo Yesu. Cyane Yesu. Semera Yesu. Achira. Semera cyane Yesu.
rekura muhagarike kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina. Toka toka toka, bandanya kuhamagara, bandanya kumhamagara. Poche ariko ahantu nta bitenge bihari, n'abadamu dufise izana bitenge, zana bya bitenge. Teleshekete nakumenye kubita muceceke mukoma amashi mumuhamagara buke ndakubaga moto rekura nigoga ubunyene nagufashe umutwe wakibyimba mwarongise mu nda. Roko paine fire fayo sezani kukunye. Nituzamura ibiganza kuri Yesu. Sanyu mumva bigenda bitembera, abandi bababwira umufisi ibibyimba. Ndabimena uyu mwanya nyene, ndabipomora ndabimena. Byo bintu biri mu nda yawe, byo bintu biri mu mubiri wawe, ndabimena uyu mwanya. Ibiri mu mutwe, ibiri mu nda, ibiri mu mugongo, ibiri mu bitugu, ndabimena. Kwa jina la Yesu. Birabananiye kukugumya, barakurekuye. Kwa jina la Yesu, inkota y'Uwiteka, inkota y'Uwiteka, inkota y'Uwiteka, inkota y'Uwiteka, inkota y'Uhoraho, inkota y'Uwiteka, inkota y'Uwiteka, inkota y'Uwiteka, inkota y'Uwiteka, inkota y'Uhoraho. Ay. Fatu mwana, kura iyo mwana. Imana yavuze ko uyu wa gatatu ari wa gatatu wo gukira. La mufate mu bimeze gute zanu uwo muntu ngamufate. La mugumiza ndamusengere, mugumiza ndamusengere. Posheke teke zamura ibiganza bishire ku mutwe. Ibyo biganza byawe biko biratravaya, biko birakora, biriko birapomora, biriko biraopera, biriko birakora igikorwa. Hari ama operation chirurgicale apfuye mu ijuru, ariko baga mu nda yawe. Nagitenge muzana, nagitenge. Bya bitenge biriko tesh kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rekura mufunge neza mu nda nta hene.
yesu we toka ndagutegetse ubunyene ndagutegetse ubunyene ndako barasenga nawe uri kurasama uza kubohoka sangapi abandi bariko barakira nawe pokea katika jina la Yesu pokea moto katika jina la Yesu pokea moto katika jina la Yesu pokea moto Honga. Kwa jina la Yesu amekuzoea sana. Reparabushe ritala shakataya litala bashakaya rimwe karibu gatatu fayo murekure twari dusigaye muri we twari dusigaye mu bwonko bwiwe twari dusigaye mu mutwe wiwe ubunyene ndagutegeka sezera n'ingoga sezera n'ivyawe byose muzamukane hariya bamusengera basenga muri mubiki umuntu umwe muramusengera amasaha 5 ni wowe nyine twajya gusengera paka achia ubunyene ndagutegetse rekura ubunyene ndavuze ngo rekura nasema achia kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu paka kwa jina la Yesu 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 ondoka katika jina la Yesu ondoka katika jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu Kristo ina power paka izina Yesu Vuga mwami Yesu ndagushimiye kumbohoye ukabohora ibyanje n'ubuzima bwanje n'umuryango wanje nabi wacu bose vuga ngo kuva uyu munsi ni jewe nyishe mu muryango kuva uyu munsi ni jewe gisubiza mu muryango sinzopfa nzobaho abanje bazobaho n'izina rya Yesu komera Yesu amashi menshi cyane tela haleluya ende pare kupia mu mujana ari inyuma mugende muhohoshe abandi musubire mu bibanza ubushobozi bw'Imana mpamagaye ndaturiye iyi pepu ndaturiye iyi diamond iri mu mukobwa ubunyene soka umuvyi umufate muvyutse umukobwa wicaze mu bushobozi nahawe muri autorite nahawe ndamuzituye mu izina rya Yesu ndamuzituye